veselim se, već potpuno iscrpljena. Ovo nije lenjost. Želim da živim, ali tijelo ne prati. Tu nisam utrujenost. Ovo je život sa sindromom kroničnog umora, mijalgičnim encefalomijeliitisom. Vidite nas. Čujte nas. Nerazumijevanje, bol, Borbu. ali i nadu. To je samo psihološko. To je samo umor. Proći će samo od sebe. Sindrom kroničnog umora, mijalgični encefalomijelitis, je ozbiljna bolest. Uzroča stalnu isčrpanost i nižetost. Odmor ne pomaže. Menja život iz temelja. Simptomi se pogoršavaju nakon napora. Tako fizičnem kot mentalnem. Nema lijeka. Lečenje je ograničeno. Bolest je često nashvaćena. Pacijenti potrebujejo podporo. Vrijeme je da prestanemo sa mitovima. Vrijeme je da prestanemo s mitovima. Ja sam Ina iz Srbije. Ne tražim sažaljenje, tražim razumevanje. Ja sam Emilija iz Bosne i Hercegovine. Želim da nas neko vidi. Trebam sistem koji nas neće ignorisati. Ja sam Sara iz Hrvatske. Ovo nije hipohondrija, ovo je ozbiljna bolest. Ja sam Urška iz Slovenije. Potrebujemo zdravstveni sistem, ki nas obravnava resno. Bolest je nevidljiva, ali mi nismo. Mi smo oboljeli od mijalgičnog encefalomijalitisa, sindroma kroničnog umora. Mi ne tražimo čudo. Mi potrebujemo in pričakujemo osnovno zdravstveno skrb in dostojanstvo.